Hello guys, good morning. Have a vlog start koriye diyo. Okay, মই এটা ফ্ৰেছ হৈ আছো. Hour later. অলপ ফাষ্ট কৰিব লাগিব, চাহ বনাই আছো. So guys, ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল. এতিয়া মই কি কৰিম, চব্জি কাটিব লাগিব. চব্জি গাইছ কাটো বলক. Over the edge, feel like oh my god, wow, the pain I felt is paid for, all is said and done. তো গাইছ এতিয়া তাৰমানে লাঞ্চ বনাব মই ৰেডি. Good job! On the web, I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live, I want to. So guys, আজি কিমান 8 ছেপ্টেম্বৰ নে কিবা চাগে আজি তাৰমানে শংকৰদেৱৰ তিথি. চ' আজি মাছ মাংস খাব নাপায়. দেটছ ৱাই চব্জি আজি চব্জিকে বনাব. চব্জি ৰেডি হৈ আছে. তাৰপিছত আৰু কিবা ভাত দাইল এইখিনি ভাবিছিলোঁ আজি ক'ৰবাত যাই মেলি আপোনালোকক জেগাবোৰ দেখাম, ব্লগছ বনাম, কিন্তু এই গৰমত ক'তো যাব নোৱাৰি. চ' চাই থাকক আগলৈ কি হয়. আৰু 5 minutes তাৰপিছত হৈ যাব. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. A few moments later. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Fearless.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step. ভাঙি থাকিল ধৰাটো গাজৰৰ চালাড খাইনে খাম আজি Talk, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. A few moments later. গাইজ মাহঁতৰ কাৰণে ভাতটো বাঢ়ি দিওঁ মই অলপমান দেৰিকৈ খাম গাইজ এই মাত্ৰ ভাত খাই উঠিলোঁ গৰম লাগি আছে ভাত খাই টিভি চাওঁ নেকি গাটো ধুই ফাৰ্ষ্ট গাটো ধুই গাটো ধুম তাৰপিছত টিভি নাচাওঁ শুম গধূলি ফুৰিবলৈ যাম তেতিয়া আপোনালোকক ঠাইবোৰ দেখাম আমাৰ ইয়াত দেখা ঠাইবোৰ কেনেকুৱা Hour later. জাষ্ট শুই উঠিলোঁ মই এটা কথা ভাবিলোঁ আজি বেলেগ ঠাই নেদেখাওঁ নেকি মানে যদি ঠাইটো দেখাবলৈ যাওঁ আপোনালোক বৰ হৈ যাব মানে কি ভিডিঅ'টো লং হৈ যাব আৰু আপোনালোকে বেছি বৰ হৈ যাব চ' তেতিয়া এতিয়া উঠিলোঁ যিহেতু চাহ তাহ খাওঁ খাই মেলি আজি ভিডিঅ'টি কেনেকৈ পালে মানে কেনে পালে জনাব বাকী আজি ক'বলৈ একো নাই আৰু চ' কাইলৈ মানে কি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আৰু নিশ্চয় লগ পাম আশা ৰাখিলোঁ টিল দেন বাই